چهارشنبه بخیر بینرین چرپل مدیا ایرو دیسم به برنامه خواه و به میوان خواه هجا برزی آوجی بوارانه اون زانم برنامه ما جارا پیشی بحث کربو لسر راپور نویسی که کرد که پروف دکتر کمال مظهر به شانازی بحثا وید که بحثا چه کرنا راپوره وید که ناوی او کجی دانی بو خیر و بریا راپور نویسا کرد مقاسه نوی بحث کربو لگل برز زیاوجی و من نیوی دنجی مابوش برکو وقتی ما ترنت کر امی وی نوی وی هفته دوام بکن ام هیوید کن کو بقده اموی دمی هاتبون بحثا راپور نویس کربو کو چاوا کتبو ناو تفگرا کردستانی چاوا خواهد نزیکی شیخ محمود کربو چاوا خواهد نزیکی خویبون کربو بگو اندام خویبون و نامه وانا دبر ویالی و دبر ویالی لسر نامه وان تفگرا نامه وان و کوریه نامه وان دبرتانی لدوی نامه نیدا وان نامه هر وا لگل انگلیزات خبتیا و وان نامه پیشیا کو به تسلیم جیب که دبر با دزگین انگلیزه و کپیه کی وید داوان و جو درباز بو نامه دیسا دبر جی خو تانیا ام هاتبون ما بحث کر کو چا بحث خویبونا کر کو خویبون براستی کو او نامه نبیا و من وی تکست نه خوانده من زنبو کو خویبون لسلیمانی و لهولیری شوبه وان هاتنه چکرن هر وها دیسا باسا کوملا کیتکت به کوملا زردشتی آیا بناوی وسانه باسا وید که دیسا های مجید تنبو و باسا چا چه بیه باسا دستوراوی باسا گلک تشتی وید که ناو راپوری ویدا به برس زیاوجی ایرو باساوی بشی جیب که و حتی کم او که بقدینن برای ما مستد تو بخیر هاتی سر چاوا بله ما مستد جارتنه باساوان تشتا کربو که هم هاتبون حتی دم ازراندنا کمله اجا او شخصیتین کت کمله دا جی گرتبون دستوراوی و تفگراوان جوینی وان امین ها باساوان آبکن و همه یکسر از دیویژن کرم که دست بیبکن و گلک سپاس بریا هم پیشی از سلاو خواج بینرین شارپل مدیای را پیشکش کم بریا هم دست پروگرامی کن مخابن ده هر پروگرامی دا بریا هم دست پروگرامی بکن هم بحثا کسی قادرین خوین هجا و انسان خوی هجا کو جناب ما بار کرنه کوش کرنه چونه بحث آوانت کن ویجاری جی ما برای فیاض منداکر فیاض طبعی از باش ناسکم براسی قادرکی هجابی جبو کو کسی که وقت من کو تمنی بر به حشتی و دشن گلک باش قدر سیانت و قدر قادر دو کردستان دا جبو خباتا نتوی دموکراتیک ملت کردچیه از باش فهمدکم به مناسبت از بیجن برای سر ملت کرد سر معلوماتوی سر جامعه پاک صابه دهیویدارن ام ایدی کسک اونdan نکن بله گلی سپاس بله ام پروگرام دندا ما بحثا هناك تشتاكر وأز خازم قالك بكرتي احتمال بلكي هناك كان سابن كو بروجرام دن لننيريبن قالك بكرتي كم ها كان قلنا بشرا دروازه قسمي كو امي ايرو بحزبكين دروازه يبن ام زانن داویا سال 1927 دا وقتی کو کومره خویبون تعداد مزراندن لسر دامزراندنا خویبونه انگلیس دکمنه سر پیجنان بگمان aynı وقت ایرو چوان چیزی تشتک کرد بگدینن خبرت که کردان چیده به چوان ترک و ایرانی
يعني دولتا تركيا دولتا إيراني كو بحمي آواي دكمنا بوشكرناوي وقت جي شاشای مازن قلبالقی مازن درخستنا لسروی انگلیزان لعراق کتنا پیشوپا کوملکه وها بگمان انگلیز بخواجی کو طرفدار وان مثلا نبونه زیده اما دنا پروگرام خدا بحثوان بکن لسروی وظیفه دنا ضابطه کی خواه سلیمانی اوجی به کسی که کرد کو گریدایوی یعنی آجان انگلیزان در حق کملا خویبون دا معلومات پهلوی که پیشنهاد در حق کملا زردشتی کو 1928 دا تیدا مزراندن او کسی کو وان معلوماتان داده وی ضابط انگلیز بخواهی اندام خویبونیه یک جوان اندام خویبونی سلیمانیه و ما ببیو آوای بحث کربو هاتبون حتی نیوی قسم سیان یعنی او راپور او تشتین کو اف کسی کو برز دکتر کمال مظهر و یک راپور نویس بنافت و او راپورن کو پیشکش ضابط انگلیزان دکه چار بشان بکتی ما پروگرام بریان ها بحث کربو ما بحثا دو بش نیوان کربو ام هاتبونه من او نامه کو کومله زردشتی اوی رات شنی ما مستا پیشیا کام بچنه و ام وی زلامی بدن ناس کرن بخواهی اندام خویبونه بیه و اندام کومله زردشت بیه یا نه ولای کومله استاد بیجی گتی دکتر کمال مظهر بحث نکرده احتمالا مازن اندام کومله زردشت دیجی بو کو وان بلگه آن زنوی او دبه وقتی کو اندام نبه کومله شخوامه وقتی هم برنامه کومله بخونن کو شرط شروط خباتا دناف کومله دا گلک اون یعنی گلک حساس گلک گرانن از بخواهی بیجیم که هم اندام خویبونی بیاد پیشتا وقتی که هنه کسی خویبونی باید قطن به هنه کسی دن را کومله زردشت دادنن و صادقی که او کس دبه اندام کومله زردشتی اگر که اصلا به آن بلگه آن یعنی وی وک ام بیشن وک نامه بر او ناکن یعنی وی قاصد ناخنه نواییشه لبه مگو وی قاصد ناخنه نواییشه نواییشه نوی جوری بله وقتی که ام نه برنامه کومله بخونن ام ببینین که کومله دوام مثلا دا چقا حساسه چقا او تیتیز او دیگه ویجا ما بحث کربو که کومله دانستاندن به شخصیت کردان که دناو جواتا کردی دا خواهی بینگهن به قدر و سیانتن و بواسطاوان که دکارن فرح ببن و دکارن کته گرسه گل راکنه بیان یک جوان شیخ محموده که ما بحث کرد نامه جراشانده بون دیان یکی مریوانی محمود خان کانیسانیه که او کسی که سلوک عشیر مریوانیه و دوست شیخ محموده جی و دناو خالدا بنگه گرک فرهه و اساس آرماجا کومله دانینا دانستاندن به محمود خان کانیسانی را اوکو وصان دخیق و اف کس گرک نزکی دولت ایرانی جی دخوازم برگا وی را ایرانی را دانستاندن شخوا ماده که اویجی ماده که دستورا کومله کو امی پشتا بخونن کو به ایرانی را دانستاندن داینن و آلیکاری ایرانی بسیرن بله بیو آوای نامه چوبو پشتی نامه چو اوانجی برسف بحثا برسفه ایجا اوه دبیجی که او نامه که برسفا نامه که شیخ محمود را
و جه محمود خان کانیسانی را هات نشاندم برسوا وان نامهان دکتر کمال مظهر رحمتی دبیجه دوی دو سایده تونه لی دبی او ضابط انگلیس ام بیجن ناوروکا وان نامهان به انگلیسی وقتی راپورک جه اوی را دشینه جه باضای را دشینه جه امی لور ویجاری او بکن بعد زیادتر سر کاغذ او بکنش بو که ام تشتیم گرین که او نکن یعنی نرابینن دبی ضابطه که استخبارات بریتانیا لسلیمانی روژا 30 پایشین از سال 1928 یعنی 30 ماه دهان در دربار برسبن شیخ محمود و محمود خان کانیسانی دا نویسک استخبارات بنگه هزین اسبانی این بریتانیای این لبادای رشاندیه دبی اگه کوها به دکتر کبال دبیجه چون راپورنویسی ما لپیرانه یعنی پیرانه لبا شیخ محمود و لمریوانه یعنی لبا محمود خان کانیسانی و پیشتر وگراوی لسلیمانی و دورا مهکی کشاندیه یعنی مهکی پیشتر چوهاتیه در نویسی ده اوها دخویه که محمود خان کانیسانی خواه جداخازین ریبرین کماله زدستی و شاد که جبر که دبرسی و خود تنه دبیجی که نامه و گهشتیه من یعنی تشکیدی ننفیسانیه ریبرین کماله دوجه برنادن وان یعنی ریبرین کماله 24 پیشین یعنی 20 ماه دهان 1928 دا نامه کدن جیراتشینن جه محمود خان کانیسانی را نامه کدن شینن جه هجمارا و نامه جی 2573 yani biraz Kemal Mehzer Rahmet ve belge rakam emanci nisandiye. Wan yani kumele dinamaya düdyan da daha Şeyh Mahmud Khani Kanisani kiriye ku jibu pekanina peyvendin berdevam öde derbari her du Milan'da nünedeki xwa bişine bavan. Yani Mahmud Khani Kanisani nünedeki xwa bişine ba kumele و صادقیه که محمود خان او نامه پشتگوه کریه یعنی گوه خان ندایه یعنی خواهی جی باز دایه یعنی جی برسوا وی بریه که دن را شاندیه جی کماله را یعنی قناعتا برای دکتر کمال مظهره جبر که ضابط استخبارات ای بریتانیای ای سلیمانی دنیویسا خدا دبیجه تو برسف دربار وی نامه دا نگهشتیه دستیوی بلی وقت بحث کرد ده هرچی شیخ محموده قیمته که زیده داینامه و دبرسوا خدا آمادتیا خواه یا جبو دست درش کردن و آلیکاری جو کمله زرده شهره دایا خویا کردن یعنی آمادتیا خباتا بوارا دایا او کردن لی هنک داخواست کردن هنک داخواستم برای کمله کریه و گوتیا کو دبی هن دور درش همو زانیارین پیوس این دربار خدا جمرا بشینن و به تایبتی دربار آرمانجین کومله نابل اندامین وین چه لسلیمانی چیزی لجهدن و آگاهدار کردن دربار همو کارن به قیمت این وان دا به تمامی یعنی به تمامی هناك داخل کومله کیه بله اجا هم کابنرن کومله چه اوکیه روژا 25 چیزا پیشین یعنی روژا 25 ماه دهان 1928 برین کومله زردشتی برسی وقت شیخ محمود را نویساندنه او آگاهدار کرنه که وان صورت که نامه اوی سروکی کومله یه بغدای رشاندنه و صندوقی که مرکز کومله لبغدایه بله محمود راد بیجین که ما صورت که نامه تا جنسری که کومله را که لبغدای دیمینی شاندیه هر ها به نامه دودیان را وان
destura kumele zerdeşi jaraşandına. Yani destura kumele jaraşandına. O daxazcı kirine heger birnameye düdyan ra wan destura kumele zerdeşte iştara şandiye o daxazcı kiriye heger bir kail ve bila imza bike. Yani بله geleket bir endamı kumele yani. O juan ra o yani imza bike yani bir endamti kail ve o juan ra bir şeyle yani bir avaha yani kail buna xwa. O jur şu ve edi şeyh dibe seruki kumele. Yani pişti ku ev kağıt imza kirin ku endamtiya evet endamtiya kumele kabul kir edi ev Şeyh Mahmud ve seruki kumele kabul kir. Benim. يعني او كتير رسمياتي Ecame ev bikin emi devam bikin. بله Ecar ev na hamu ecar ev kumeleci hem bername hem em bejin ev kumele seruki kumele u em bejin şifre kumele şifre taybeti çünkü kumele şifre taybeti yani bak parola işaret edina vera xada qaraniye yani vakti ku endamek diçe bu endam edin yani diçe ki ve em bejin ku xabdan askirin u edinci ku nazike ve bir şifre parola tünadına Evice biraz şeyinin Şeyh Mahmud Rat şeyinin hamu em bejin bername u şifre u kesin em bejin naskiri yen kumele Şeyh Mahmud Rat şeyinin dibe ev hamu ya şey Doktor rahmeti Kemal Mazhar em bejin vakti kuvi raporu em bir peşkeşti ki hene cihan قناعتي خود يعني قناعتي خود ديار كرن دبي اف حمود ديار دا وتجربه نو ين ديروكا çarakin رخصتن كردان en iyi vaktine yani ev büyü avayı endamtiya keseki bu embeci kumele adbi diyardayn evine diyardayn tecrübeyn kumele evi şahine jinamen وان دیاره کو زردشتی بدل حل کرنا شیخ محمود به سروکی کومله لگور وان مصابیه کومه بحث کرد یعنی کو هنک وان ام بین دی شیخ محمود و بله نجات تی اوا ام بین نامه هان و بسایا نامه دودیان آزردشتیان یا نامه دودیان کومه بحث کرد hem programa em bejin komele tedaviye hem em bejin kesin naskiri nave kesin naskiri komele u hem bir şifre ku tedavune Şeyh Mahmud Ra şandına ecab navaruka da sonra komele jimara maya ku beguman kıymeta ya diyor ki gele zedeyet beji Doktor Kemal Mazhar ve yek jwan valatin diroka tevgerin Kurdi de nebun undabuna bername de sura rekhsin Kurde de xuya kirin. Lugur gotuna breve beran ku Şeyh Mahmud Ra nevisan diye kumera zerdeşti disara hazar nasıl şeş adat da mazrandın. Me bahsayı kiri bu. Jbu ku xal ba Şeyh Mahmud hende master bedenen nişan da mezranda yani tariha da mezrandına kumele hinek kevin denen nişan. Tavene peşiya koybune yani peşiya koybune dan hebune. Mebest ev herhalde. Beli. Burası Doktor Kemal Mazhar şu anda beci yani tarih ne rastla yani ev hada nasıl bir şey. Yani işte kumela işte koybune atya da mezrandın o tariha da mezrandına bir raporu تركبك وحضر نصد حشر بله اجار لگور نواروکا ناميان و زانیارین تایبت این دناو belgeyin taybetin İngiliz'den da dertkebe huleku seruk و melbendin merkeze kumara zerdeşti vakti kuma bahsil bağdayı bu ya dürlüqin yani dü beşin şube van heviye bele yek
Süleymaniye bûye. Yê Süleymaniye navê xwe bi navê şobeya fedayî kar kirine. Yani ne ku ebeci kumela desi navekî din li xwe kirine. Şobeya fedayî yan fedayî yan wî navê li xwe kirine. Ew ê hewlêrê behs nake yani çi nav li xwe kirine ya du şobeyên kumelê hebûne. Ewana jî gotine şûbeyê ewwel. Belê. Şube evvel belli rast. Rast belli. Yani ev hadu şube hebuna. Cadde sura kumela zerdeşti vakit kume bahs kir şazda bendin desturi hene. Emin ha vak şok kurt brez Kemal Menzer gerek kurt okuyor. Emir lib bukhunu. Madde yekem de derbarı evet yani danustandına kumeleyi be evera be İran era peyvendi nabera Kurdu İran daya madde yekem yani bak madde kısmı desturi kumele gerek peyvendi be İran eradanı ve cadlıdır doktor Kemal Mazhar ve hem gazın gili ve hem em parantez ekliyor vekin em bir madde bir şey vekin dibe ku komele divi vareda şaştı kiriye dibe. Bale. O du numune denişan dibe yek helvesta devleta İran'ı lehembere tevgara Şeyh Mahmud'a ku helvesta ke düşmanane ku lehembere tevgara Şeyh Mahmud o kirine ede bejin diplomasiya İran'ı ve devlet Türkan ve devlet edin ve hakkala balık o falan nilde وصل دخيك doktor Kemal Mazhar divivaleda agahdali yunizedeter hane dibe kumele dibi mesele da şaşkiliye jiber ku helvesta devleta İran'ı lehembere tegara Şeyh Mahmud استای تفکر eden bile 1980 haya 25 her düşmanı bilen. Dünya numunekedin de numune sımko de. Yani ev şey en bejin 1930 ya ku sımko banki İran edikin dur bavaki necamerane kemin en bejin liber avutkin liber datının او yani en bejin ünzanı ku şehitdikin o haben em Kurd mesela da avun yani Brez doktor Kemal Mazhar o kiriye yani en bejin daya xoyakirin em diyor ki xazü ders var nakirin bitaybeti aile sımku ku se çar nesil serhef Ali devleta İran'ı ve hatına katıl kirin. Yani Babi yani kalki Babi sımku İsmail Ağaymaz'ın en büyük Ali Kere devleta ama parantez evekilidir. Ben çen mesele bejin bina rehleyecek kusuruna neren en büyük Ali Kere devleta İran'ı kiriyen en büyük devleta İran'ı meşaya ser hoza bilbasyan o lepişra o jardın evdana koştun babi resim ku Ali Ağa jardın aynı akıbeta Yusaviye babi resim ku Mehmet Ağa jardın aynı o ve İran edrave ve dişit şastabul vakti ku Bedirxaniyan ser mesela ku dağım Üsküdar'a ku komis evaki müdüre emniyet kutu koştun dağra ser Bedirxaniyan bu ara sürgün dikin o evet adımre nefiti adımre o sımku buxaş xamzanın ka gerek necamerane ku bankirin o embejin şehitkerna doktor Abdurrahman Kasımlu nizam gerek o bray sımku buxaşi ku embejin keseki heri peş sımku mazantır gerek zanatır buya embejin avcı ku Ali İran ve Hazar Nasip Peycanda te kuştun o evi dükkasedin ve yek hafte P1 en bejin dalıkının bu ibret yani kurti yani en bejin Brez doktor Kemal Mazhar
رخنل ماده که دبی کومله ماده کی وها کو دنیا برنامه خو یعنی ماده شاشه بله ماده دوجان دبی همو اندام گریدای فرمان و بریاری کومله بن همو اندام و ماده سیان دبی سروک به همو دنگان بجارتن yani seruki kumeleyi به همو دنگان ببیارتن ماده چاران پیوندی کومله دکن سر بله سروک یعنی پیوندی کومله و به هلک جارا داینه مسئول و وی سروکه اجا ev ماده چار بشن yani بیجه هر ماده دلا خداجی چار بشی هنه ام بیجه بشی ویجی او تیدن mesela endam ورگتره endam ki mesela pereyan mesela bizim dağıtya kumeleyi yani evet kumelelere dağıtya kutin o vakit meseledir yani madde peyanji duhale evci bahsa bizim daraya kumeleydi ki o evci dikin sermili hesapları kumeleyi o hesapları devi به همو دنگین برای کومله بیجارتن یعنی او محاسبه کومله او جی وکسرو گله که به همی دنگین اندام کومله یعنی برای کومله یعنی بله ماده ششان ما فی بریاردانا اوه جوینه yani civin vakti çebe geleke seruk biryar berdeka civin kenge çebe çağa çebe lugur madde haftan endame de her civineke de bejdar nebe yani endamek vakti bejdar civineke nebe mafi yine rahne tune madde haftana madde haştan deste breveber hafte careki berhevdi be hani evi breveberin evi hafte carek berhevdi ben o madde nehan çi endame ki ji desta beraber bi serê xwe civînekê pêk bîne yani ew kesên di beraberîya komeleyê danin eger yek ji wan bi serê xwe civînekî pêk bîne ew ji komelê tê avêtin yani tê îxraç kirin o madde dahan çi endamekî ji desta ebeleme behsa kir em bile madde yazdahan komele diddiyetin perspektifin nerine xwe da muamele her dijitiyekî dike yani de ew perspektifa ku ji bo xebata komeleyê hatiye tespît kirin dijî wextê tiştek çêbe gereke komele raçû nîşan bide di hemberî bixebite madde dazdan nabe kesek ji endameke komeleyê بله اندام کومله پره پول یعنی پره و دهاتیه کی کومله اندام کومله نابه کل سرخوا بگیره وقتی که تشته کی اوستا کت دستی اندام گره که راست اوی تسلیمی برای ببری بکه ماده سیزده اندامین و کومله نکارم ببین اندامین کومله ایدن madde 4'da merceğin endamya kumele diyor ki yani çi lazım ha lugur ve debi çi kese bu haze be endam debi zanarın peüs en veki nave xwe nave marbata xwe karê xwe û wêne ke mezin a pênc çiliyê xwe yani wêne mezin a pênc çiliyê xwe jî axir li ser azekî û bi wî awayê geleke teslimî komelê bike pişt karim bibe endam ja madde pazdan gelekî Brez Kemal Mezar gotiye gelekî mirû ecêb tê yani evekî wisa gotiye li gor vê maddeyê kesê bixwaze bibe endam divê binê ropeleke spî imza bike û
وی روپلی بده برابریه yani بده برابریه کمله ببی آوای بحث که اجا ماده 15 دبی ضابط استخبارات بریتانیا سلیمانی yani serve madde yani ev madde kağıdı spi o serve o sa fikriye ku desteğe beraber abi dokya ku o zabit vakti ku rapor peşkeşi hem becem baragah evet ki وزارتا فروکوانی که هم becem serve kanaat خو بیرو باری خوجی o sa dokya ku nefisadiye دبی ev mesela rupela şandına rupela spi او inisiyatif de deste beraber komele ku eğer ev kes خرابیه کیان تشتکی ام بیجن بگینه کمله لگورا کیف خودل خوا و ام بیجن تدبیرک یا اباوا کدین او وکر yani اجار لگور ماده داوی کمله زده کسی دبه اندام پیوسته به امضای قایل بونا خوا بنا غروقا بود فی دستور رام yani او کسی گودبه اندام گلک امضا بکو وی ev destur kabul kiriye. Yani madde vacip bir haberle o peşadı beğendim. Benim hocam buraya Doktor Kemal Mazhar benim bahsa etken bahsa kirince ve raporu ve eğer komisada hep ben geçen evci bir kurtaşma dibe bu avay ki dibe ev raporu biz bir avay bu zaneyi pardon yani de bir evketi raporunu biz bir ku bizane ka çi bexwadaştiye buya sebep ku parasına van hamu zanyariyan ya zanyaren heja ku ilo bigane desteme. Böyle. O de bir ku ev zanyari han jibu nivîsandina dîrokatê ku şuna milletê Kurd netewê Kurd gele kêjane gele bi qîmetin. Böyle bir havayı ben madde şanjı kadar em geçine maddeye çaran du beşe yekci eve ku usan dokye ku o zabiti Süleymani yani em bejin wezareta Firokevani henek malumat din yani usan dokye ku din xwastine o malumat du beşin rapor edilir. Yani madde avaçarama madde du beşin yekci Ravşa Süleymaniye yani Ravşa Süleymaniye Ravşa ev çahitçiye ad diyanji Türk hez ama bahs bikin yani haskerin Türkan em bejin Ravşa van çiye xabatawan dinav derseyn gelda dinav Süleymaniye yan dinav hawleri jedin başure Kurdistanê xabatawan çiye diçi seviyedane serban her du xalan ihtimala mazim ku em bejin merkeza ew ve Wezareta Firokevani ya Britanyayê ji wî zabitê xwestiye wî jî ji ew kesê rapornivîs yani ew kesên em bêjin ez nabêjim rapornivîs ew kesên necamêrê Kurd ku van ew qas agaha zêrin hêja ku daye destê dijminekî wî kesê du waran da ew her du warên ku jî xwestine bi Kurdî yani bi Soranî ja rapor nivîsandiye pêşkêşê me o zabitê ew Süleymaniye kiriye. Vêca dibe ew dosyaya ku ev rapor têdane rekama wî dide Doktor Kemal Mazhar dibe hejmara wî 23/414 beşa çaran a x/m û 45 hasisyan a Firokevaniya Britanya'yı da hatta parasın. O dosyacı ser dosyacı bir havayı hatta nivîsandin tevgera neteweyê Kurd. Yani
دوسیا رقمای کومدا لسر وی دوسیا ده آرشیو فروکوانیا یا بریتانیا ده تevgera neteve Kürt hatta nivîsandin. Tabii ne Kürdi, mahkab İngilizce hatta nivîsandin. Üca dibe ku daviya sala 1928'dan u destpêka 1927'dan da dibe amade kiriye. Yani ev rapora han. Nivîseke din de ku bi Kürdi, ku mebehti Kürdiye کسی راپور نویسی نرینه خواه ده درباره باجار دیارده کومله و بیرو رایا خلقه دا کریه ناف چارچوبه و راپوره و کو belge که شارزایی زیرک آوی مروبه yani ev dişte konvisandiye doktor Kemal Mazhar برای doktor Kemal Mazhar rahmetli diyecek bu ev rapor vakti komro dokunu دخیه کو جه قلما کتکی شارزا کتکی زانا زیرک ترکتیه بله نویس نزدیکی 2 روپل آنده به yani 2 روپلin حجمه کی مازن da hatta rezevanji yok ki gute 48 rezin yani o her 2 روپل her روپل 24 rez جوری وی نویسندیه راپور بله راپور و دو سرنامه دن نویسیه ده هنه حکومت بحث کرد یک نوچین سلیمانی نه یکی ترک پرستن بشا یکم یا راپوره yani بشا کو بحثا روشا سلیمانی روشا کردان که جنه خالان پکاتیه yani o kesin rapor nüvis yani ajan ne halan da berhevkiriye van evi xwe hocam brez rahmetli doktor Kemal Mazhar kurtiya van ne evan derbazı evi ki derbazı evi makale xwe gotara xwe kiriye o sanduqi ku ev rapor ev nüvisi ha gerek derece yani az geçme kanaati اللي ام بيجن تشرشوا مقالات كده وام بيجن بس تشتنك احتمال باكي جهدن دا يعني مقالات خويدن دا بحث كربت وهي اغيام سرتنا وهاوت يعني نه خالي هان ماده يكي جبور رزقاريا كردن عراقي بود يعني بصوراني نويسان ديبي يعني از كرمانجاوي او كرياز كرمانجاوي او تكم از hatme tayin kirin ku ruja 3 İluna sala 1928'dan yani tayin kirin jali zabit İngiliz ve bu ve meseleyi ez hareketi لسر سنور ایرانی لبا محمود خان کانیسانی بکم که مزیده سفرم من ده رو رام بکشه بله او دنویس ده yani اما ماده یکیه ماده دویان دبیم او تحریرات yani نویسا کو جی آلی کومله و جی محمود خان را هات نویساندن صورتکی و این راستین هات پیشش کرن yani دبی او dayawana bele مشکشی وکریه ev madde düdüyana ama sizden de bir nüvisek kumele ku belen hacı Şeyh Mahmud rahat teşandın suretta veji bir peçayı hatta peşkerin yani o tişku kirena o kirena bir vay rapor nüvisan madde de bir hala çaran u yap pencan nüvisi yani bir rapore بحثا پیوندی کمله زده که به سروکین عشیرت پیشتر آن را یعنی اوی راپور نویس یعنی آجانه و بحثا پیوندی کمله به سروکین پیشتر آن جمع دانم که عشیرت که مثلا باشوری کردستانی همچه روشوات کردستانی یعنی حتنا آماده کرنده بی ده بشک جخالا پنجان دویجه 4-5 Begzadeyn peşleri bi kıymeta şeref u teminata tamam ittifak bu kumele rakirine. Yani evici dakikakin ku helak aşiretin din peyvendi bi kumele radanine. Beli. İncan şaşanane.
ev jî teksta tamamê xala şeşane ku behsa peywendiye komela zerdeshti bi sabir begê kurê Kerîm begê Hemedanî ev kesin gelek mühimin gelek giringin yani kesin kesin başvuru Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê van kesan gelek başnanskin belki ji bu me Kurdê Bakur pişekî ew bile ev براستی کسی گله گرینگن یعنی خودی بینگن خودی عشیره مردم کسی ولات پاریزن تانیم اجا ام بین او پیوندی کوملی بوان یعنی ام بین صابر بگی کری کریم بگی حمدانی یعنی عشیره حمدانی گله و اوجی کو طرفدار شیخ محمود بیه او دشمن انگلیزان جی بویه yani نحس انگلیزان بیه کسی های و کومله ام بین بوی را پیوندی دانیم جبو گریدانا پیوندی و اتفاق کومله کاغذ کی صابر بگی کریم بگرشاندیه yani او احتمال belki cihedin doktor Kemal Mazar evan name yanjı yani ya name ketme desi ajanime dabe ve İngilizan اوجد بكبنا كومالي ولقوا برنامج ترتيبات كومالي حركات بك يعني دبيت افجي بكبنا كومالي ولقوا برنامج كومالي حركات بك ويجا ماده حفتان داخلي برنامج صالح 1928 كومالي بوياكم جبو بروبانداي د كردستان باكورا شاخي كومالي روان دي بيدانين ev gerek mühime, ev gerek yapacak vekim bir mesele. Yani madde haftan rapor kesi kulübisan diye de kumele hazike ku şahike kumele ravan diye bedanin u ev şahji peyvendi be Kurdê Bakur'a dayne. Le kesnat ne tespit kirin ka de şahı evi şahı ravan diye کی پک به کی باو قلعت من از yani اواخا yani شروعه خو دکم ما بس ve komele yani şahı bir komele ravan diye o Danustan'dan bu Kurdê Bakur'a Danustan'dan bir hareketi ağır yaraya yani hareketi serukatiyayı ku برای عالی احسانوری پاشاوه مبست اوه yani کومله دخازه کو شاخه که کومله روان زیدانه اف شاخشی به کرد باکور را پیوندیوان هبن و خاله که دن کو دویده او جید بجی کو او واردات او مادی و امکانی کو جی کومله سلیمانی کو گلک کومله که گرین گجبوان تین ناز کرن geleke gemasi qasiyu hejvi zedetir او şahı kumele o eko ravan de be damezrandın jwi şahıra be nas kirin gelek girin gidana biyavi jvu ku em bejin hem ev kumele vazifeke ku Danustan'dana Kurdên Bakur bile serxwe hem jî bu ve Danustan'danê وصل فكرنا كو جالك مصر جالك أو تشدبم ويجام دبي بجالم بري لسر ملي هر على مدة حشتان يجام هر أندام كملة فرض مه 5 روبي بده يعني 5 روبي دكتور كامازا قلت سیاست هفته 5 فلسه افجی وقتی کو وی ام نویسان دیه ام نزانم نکاچ خاصه و دشوبه خدا تصمیم معتمد کومله بگه یعنی ام بجم مهانی کوبین دانین لی بریارا صرفا پره گرکه جعالی مرکز عمومی و به او کرن بیدانین پره و ماده نهان یا ماده داویه de tamamı kumeleyanda bağvaki gelenperi de şubeyanda muhtemet memur şudu endamam pektin de esnayı gerinden nebe zanleriya mensubi kumeleyi malumatı van lister tamamı kari kumeleyi çenabe
yani hali gelip pevistane be agay van cevap çenab yani خبات کومله بله بیاوی اما نه مادن ما اوکر و پشتیوی اوی اف پنج خاله هایی او یعنی لسر شایعات کل سلیمانی یعنی خبر دنگو بحث سلیمانی بله بحث اما کرتی بحث واجب کن دبی خبره کسان هیا سیاست حکومت انگلیس به عراق کردستان را دوگاره و مندوب سامی سیر هنری لوپز جبر وی هاتیا گوهرتن yani bir avet diştan dişi kuna hakida. Avat ödyan de bir lugur nuşayan ehli piştere itaat nakin u balafır beravu juara avet yani beravu davette emri itaat ev nakin yani itaat edecek ku beravu nizam balafır avetine nakin. Madas şande bir lugur gutuna kesin vazifedar Hamid Beki kaymakamı Halepçe ve cari kuçva Kerkuk'e hükümeti bankiyüküye kuvi bikim tasarrufu Süleymaniye. Yani bahsa evi bundan hakikat düştüğüne okuyorum. Böyle bahsa roşa halkayet gibi. Evet. Ama çaran gibi hiç meclis tu mevkiyek de Süleymani da peydana ve kudu aleyhe mutasarrif Ahmet Fethed Efendi da bağıve. Yani mutasarrif Süleymani. Tokyak ku keteki obiye. Hem Kürtler bazbın. O peyjancı hem Roşa Süleymaniye kovkide. Tipe dijital mazın denabera mutasarrif u mabusi havleri ma'ruf civaruk da peyda buna. Yani ev tiştek Kürt Süleymaniye tkavmen avan. Tkavmen bale. Eca beşa daviye yani beşa kısmet Cenab beşa çaran. لسر کسی کو ترکان حسکرین ترکان شاخل باشوری کردستان جوارا جلخور گوتنه جلخور yani bina ku em bejin ha Bakurê Kurdistanê tirşîçî dibêjin. Tabii bele tirşîçî dibêjin. Laveroka tirşîçî ku ême dibêjin anî cilxweran ne em bêjin biçek ferq heye ême Bakurê Kurdistanê kesî ku wek te nefikirî ticaret bêjî em bêjin tirşîçî yani ev nabe. Li evîhan ne evîhan ku rast ê ku vekirî di nav civatê da eşkere em bêjin propaganda Türkan kirine, Türkara hareket kirine, ev juana cilxar gotine, ne kesi em bêjin ku wekman nefikrîne. Ev ferq di navbera wan ewa da heye. Belê teksta evê, teksta li ser ewan jî, li ser evê, li ser van Türk hezan, büyüya wê bir rapor nivîsade, dibe gotiye Türkçî. Ev xalî ku ez niha behs dikim bi Kurdî hatine nivîsandin. Bele. Bele. Afwan ez belim. Dibe herî zêde ew çar pênc kesin ku Türkçî ne. Yani herî zêde yani. Niha jî bi şiddet propaganda Türkçîsî dikin. Dibe hê niha jî propaganda Türkçî dikin. Lakin ew propaganda ji ber wê ye ku di dema niha da gelek bê meneye. Yani ev propagandaya han dema niha da giringiye wan tune yani. Evet böyle. Tesiri hiç ferdeki nake. Hiç kesek itimat bi kavlu gotine wan nakin. Belki bilakis de nezara umumi ya ahali da biçaveki nebaş bi itibari lwan tenerin. O jiber ku insan dibe li gor zaman û cih propaganda bike. İstifade ji aqlê ahaliyê bike. Ez dikarim bêjim qismê xelkê yê ahalî ji Türkçeyan tê gihîştirin. Bele. Di nav wan Türkçeyan da Tayyar Efendiyê kurê Emin Efendi. Yani Xalê dayîka Kekfuat Arwata behskiye Doktor Kamil Azar nivîsandiye. Hakikaten ew mirov bi hiş û têgihiştiye di propaganda û nûtiyê de xwediyê hêze ew mirov du salin vê meseleyê berdaye yên din adetan
مروف دکاره بیجه بنوان قطان دیه یعنی علاقه وان توکی وان نما یعنی هم بیجه انسان نزان فران بله دوی جاره کدن بحثا راپورنویسی ما برز کمال مزد بیجه دوی دوسیا وزارت فروکوانیا بریتانیای دا که دست پیکی و ما بحث کرد پیش حالا یکی آبی نویسا ضابط استخبارات بریتانیایی لسلیمانی روژا 21 کانون پیشین کود که مها 12 1928 شاندیه استخبارات سروکاتیا هیزا اسمانی یا بریتانیایی لبغدای جبوب بحثی آمده جبوب بحثی یعنی بحثا کو ام بجم بحث کرد آمده لگور زاناریین دناو و نویسی دا برین کومله زردشتی دست پیکا کانونا پیشین جاره کدن راپورنویسی ما شاندیه با شیخ محمود و ویجی جاره کدن همون نهینی راسپارتین هر دو ملان با آوائه که هیک سپی کریه هیک سپی با آوائه که هیک سپی کریه وان بله وان زانیاریان و خصه بردست انگلیزان وی جاری شیخ محمود برنامه که پشتگیری خواهش بو کماله زردشت دای خواه کرن مخابن ام لور دگیشن داوین خبره چالاکی وی راپورنویسی ما که همو جبو نویساندنا دیروکا هفدم آکرد به خیرگرین بونه یعنی خیر و بیر بونه اوجا ام بیجن بی آوای اوتکه داوی با آخواد دینم دبی خوازی او راپورنویسی ما 100 سال بجیا بله و سخوری کرا برز رحمتی دکتر کمال بله جارا کدن از بیجم از هیویدارم خدای کردان جوی راپورنویسی رازی به سپاس جه انگلیزا راجی دبیجه کو وی راپوری و شرطنه خزینه کموینه جمرا پاراسنه احتمال هون عجیب مایی بن اگر از بیجم وان حتی همه ناردگیلوان یعنی او کسی که ناردگیلوان شیخ محموده مروب شیخ محمودی نزدیک و ناسینه یعنی حساب که یعنی او قصد لسر اوی ساکنه قصد تایدانه بله و بهشاری او شوپاندنه و دبرگه خدا جهه کی تایبتی جهره آمده کرنه بله ما مستد ساعتا ماش خواه خلاص بو ما 10 دقیقه خواه ساعتا ماش خلاص بیه 10 دقیقه خواه ما درباز جی کریه بجا ام بجن اوکی داره هبو اگه پرس هبن برا پرس دینن جوینا دن دا امه داره او دیکم بله او دن دا او داره تنی از یک تشت او بکم کرم که یعنی از براسی از چند جوینت خواهدم بگیم از ندیروک نویسم ناسم یعنی از برا بینرین گلک برای هجا چارپر مدیای اوی بزانن از او کسیم که دوان 35 سال حتی 40 سال داوی دا ام بجن او belge او کتاب برهم این کجالی کسایتی من هجا یه وکی میر شرفخان یه وکی دکتر کمال مظهر یه وکی شهید عبدالرحمن قاسملو یه وکی محمد امین زکی و گله کدن که بسورانی نویسندن غیر میر شرفخان طبی من کرمانجی وان کسی کرمانجی آخه وان را آمده کریه یعنی پوزیسیون من و از چه دکیم اوه یعنی هیویدارم من دوی چارچوه دا او بکن یعنی قبول بکن و اجا اگه که کماسیک و یان ام بیجن شاشیک حتی که هبه برا ببخشین که از ندیروک ناسم از عاشق و اویندار دیروک آخوامه باوریه که منه گلک مازم به دیروکی هیا اگر مرو دیروک آخواه نزانم نه ممکنه که مرو بسرکبه جا داراجی ادی و هر دو کتابان او بکن پیشنهار بکن دارارا هر دوی بیرانینن اف کیجه اف
ev tada derketiye Ali Xezinedar Şeyh Mahmud ve hatta nivîsandin Ahmet Hoca'ya yani kure Hoca Efendi malbataki gerek hecaya nave kitabı çimdit yani min çidit beli kuvve bixunin karen qanaataki gerek baş der hakkı hareket eşim Şeyh Mahmud'a yani qalanıştı. Evji yadaşta Ali Rafik Hilmi ve hatta nivîsandin Rafik Hilmi ji vakti Serokê Partiya Hêvaya Başûrê Kurdistanê bûye û şêwirmendê Şeyh Mahmud Birêz Şeyh Mahmud bûye û her aynı wextê de ew nameyên ku Şeyh Mahmud bi hemî milan ve bi İngilîzî, Fransî ku şandine bi Refîq Hilmî de nivîsandin ew her du berhem ew wextê komra bixwînin mirov dikare bige qanaateke gelek başî jî destê yekî ne ji destê duyan kesê xerîb yan kesê din ev rast hereketê de bûne bîranînê xwe nivîsandine ji bo hem hereketê Şeyh Mahmud û hem jî ji bo tevgera dîroka tevgera têkoşîna tevgera Netewê Kurd gelek giringin ew kesê ku bixwazin ew bikin kitabê de jî hene ez naxwazim wextê me xelandiye ez zêde wext bigirim yani kitêba Simkû heye Kurd Acem heye û em bêjin kitêba Dr. Kemal Mezar ê ku ew Kurd û Kurdistan di belgê nêhnî Brîtanyayê de ev hemû ji aliyê min ve kurmanciyê wan hatine amadekirin kesê ku bixwazin wan dest bêxin bixwînin bi awayekî gelemperî li ser dîroka gelê Kurd bi awayekî taybetî li ser hereketê Şeyh Mahmud karin binxweziya rast belê ez gelek spas dikim em jî spas dikim belekek Ziya Avcı herçend wisa mütewazî bibêjî lê em dizanin heta hate çiqasa karên hêja berhemen hêja derxistiye pêşberên xwendekarên ya jî xwendevanên xortên Bakurê Kurdistanê ku latînî dixwînin û ê ku kurmancî diaxivin em zanin te çiqasa berhemen baş hêja aniyê pêşeme em gelek razî ne û gelek spasa jî dikin pirsê me tune ne û lê eger tiştekî cenabê te dawiyê de ku bixwazî bêjî hebe em bigirin eger ne em ê bername xwe bi dawî bînin Ola ev esas çend gotin ez dixwazim li ser ev münaqeşeyên dawî ku îftira û buxtaneke mezin li Kurdan têkirin ez çend gotin dixwazim li ser wê ew bikim yani ev mesela Taner Akçam çiye belê gotinê min hene ez birasî yani ez civata klasîka Kurdî de mezin bûme temenê min nêzî 80 saliye ez di dîwana klasîk a Kurdî de mezin bûme hem civat hem dîwan û di tu wextê li Tirkiyê û ku em bêjin ez dîwana da wextê amade bûme ew jî dîwana babê me bixwe bû bî 4 saetan mêvan tê de hebûn em jî alim giregî nizam ji her cihê her kes tê de bû li her cora mesele daxiltin mesela Ermeniyan bigire heta meselê din min tu wextê li Tirkiye sê sanekî ku Kurdan ji bo Ermeniyan tiştekî wiha kiribin yani asla ev iftira buxtaneke gelek mezin milletê Kurd têkirin birasî ev leyzeke dixwazin û em geleke bawakî sergiran bê ku em bêjin xeber dînan ew bikin yani wê tawanbar bikin ew kesek ku dixwazin divê evê da divê meselê da em bêjin agahdariye fireh bi dest bêxin bira kelek bikin pişta Kurdistanê kesê me 80 salî 90 salî hene bira ji wan bipirsin bira Lazarev dan neciyekî Lazarev çavkaniya Lazarev em bêjin konsolos e gotinê konsolos ne em bêjin gotinê Qur'anê ne Lazarev car dewsa yani û tiştekî wiha bi asla qet adına Kurda çêlebiye tiştekî wiha wek sistematik yani ev buxtaneke gelek mezin ev gelek me ê dudiyan civata Kurdistanê wek ser feodal qebûl kirin cehaltiye ew kesek ku bêjî ku di
جواتا کردستان جواتا که فعوداله صرف و پیوندین صرف فعودالیت جواتا کردیه براسی او جاهل جواتا کردیه چه عنوان لبر نابید ببلا ببه کید ببلا ببه حالا تایبتی یکی کرد وقتی که راد بحثا من تشتند که از شخصا کردکی یعنی شما خونا که بتوانم کو کسی کرد افقاس جاهل جواتا خوبه جواتا کرد به هزاران سالان به سیستم کی جایا به سیستم کی خویداره کیه به سیستم کی برایوچوا او سیستم میرکتی سیستم عشیرتیه نه کو فئودال سرزمچه ben bejin danışlandığını Kurdan Ermeniyan çoğu vakti danışlandığını serf fauttal nebiye o evji buhtana ke gerekmezine az evidarım diruk nüviseme lekulinerime serbe mesele vakku az bejin biçin de Kurdistan'ı bu xweda am bejin kesi me 8 sali 9 sali hem master bipirsin de bersva ve pirse bava ki gerek baştır bigirin و تشتي باشقا هنا ام بيجم برامنا برنامه کی دنی بله از خانم دیده و عاجز کم گله سپاس کم باش امجی گلک سپاس تکن برزیا وجی و از ام هیوید کن جاره کی دن ام دیسا ورنا باهف بلکه گلک جاران از آن کو برهمت ضعفن بله بینرین چارپل مدیا کمپانیا امضا جبو فرمی بون و جبو پرورده زمان کردی هجی بردوامه لکولانا لمیدانا هجی امضاتینه توب کرن و ارکل سرشانه ما هر کردکی که به شعورا به هشمندیا نتوی ده فکره ده به جبوی کار بکه چش دستی وره کرن و هر وها جبو درو جینار خو جبو مالبات خو جبو کولان خو علی کاربن امضا توب بکن ام جنهاد بجوارات بجن قوت بجواره و مالوا آوا بریم هاتم داویه برنامه خو حتی برنامه کیدن بمینن دخیر و خوشیه دا اگر اسپاس